chibai ule voina chuan kingdom Animalia kan zir don ani in le kabua khan page 271 a khan in a oma in lo en ve don nia kingdom Animalia kan ti chunga chuanin animals zong ka an oma chuta chuanin species maktadwai khatla yan omani heng animals te hi eukaryotic multicellular heterotrophic type ani heng animal song te hi apol pola thliarshan classify anni a chung thliarshan naki criteria puimo tak te chu heng te hi anni pakhat na level of organization animals a hian level of organization hi pali a oma cellular level te tissue level te organ level le organ system level te anni chung anni dan a thu te chuanin thliarshan anni panina cavity silom anti mai an tak chu nga khanin kwa a oma chumi chu atlang pui thoi in digestive tract le body wall in kara khanin a omani chunga te chuan fluid a oma circulation atan poimo tak anni chung cavity omle omlo a thu te chuan thliarshan anni a pathumna notochord or vertebral column zang ru kan ti mai khami omle omlo a thu ten thliarshan anni boka palina exoskeleton taksapon ru om endoskeleton taksa chunga ru om khang an nei le nei lo a thu te khan thliarshan anni bok ani achunga kan soitak criteria palite athu khanin khovela animals omzong song hi phylum pakwa a thliarshan anlo ni ta ani chutianga characteristics ne in ang te kha phylum pakhata anda hota ani ti chuan chung phylum te chu amal malin kan zir don ani pakhat na phylum porifera ho chu animals cheson theilo support nget taka bet ho kha anni a spons ti anni ani an taksa hi han khoi po a nem le thop tak anni tuifin riata an khosa a porifera ti omzia chu organisms with holes ti na ani an taksa a hian kwa ti takte te hi a om chua ko veka chu kwa chu a minga chuan ostia an te ani ti chuan an taksa chunga hianin kwa cavity a oma chu spongosil ani tin an taksa chi pa hianin kwa lian pui mai a oma chu osculum ti ani simplest multicellular organisms anni a an taksa organization hi cellular level chau ani a cell chau anni a tissue an nei lo ani example te chu cycon te hyalonema te euspongia te anni phylum porifera hnuaia organism te hi porifer ti anni phylum Chordata nidaria ti anni bok ani phylum Chordata hnuaia animals te hi coelontrates ti anni tuya khosa anni a tissue anneya chu wangin an level of organization kha tissue level ani cavity anneya chu gastrovascular cavity emo coelentron ti anni an taksa a hian cell layer pahni an oma chu wangin dipoblastic anni a layer ponzo khianin an taksa ka atwama ectoderm ti anni apakhat zo khianin an taksa chung lampang hi aligning ani endoderm ti anni tentacles anneya chu locomotion chetvel na atan te le an eitur man na atan te an mang ani example te chu hydra physalia sea anemone te ani phylum platyhelminthes te hianin cell layer pathum anneya chung layer pathum nei te chu tripoblastic ti anni tissue anneya bilaterally symmetrical ani an taksa hi chumi omzia chu an taksa kha lai taka rin thlata ila ding lampang le vei lampang design kha in ang chia ti na ani dorsoventrally flattened anni boka chumi omzia chu an taksa hnung lampang le hma lampang hi a phek vek ani
digestive cavity or alimentary canal hi incomplete ti ani chumi omzia chu ka an neya mungkwa enas an nei lo ani atam zo ki hermaphrodite animals an ni a chumi omzia chu pakhat khanin male le female sex organs an nei ve te na ani chu internal body cavity coelom an nei lawa chu wang chuan heng animals hi a coelomate animals ti an ni free living mani akosa mania in chom thei chen khat chu an ni a chen khat chu medang te chunga in ngat parasite an ni bok ani heng free living flatworms te hi tuya an khosaber ani example te chu tapeworm liver fluid le planaria te an ni Phylum nematoda nematelmintes ti an ni bok ani nematodes si chet ti na ania helminthes si worm ti na ani chet worm ti na an ni ti na ni chu bilateral symmetrical an ni a cells layer pathum an ni a trypoplastic an ni an taksa hi cylindrical tuizem pian hmang ang ani a chu wang chuan round worms ti an ni tissues an ni a two organs an nei lo ani body cavity an nei a chu pseudocoelom ti an ni alimentary canal hi a complete a chumi omzia chu mouth le anus an nei ani sexual dimorphism an nei a chumi omzia chu anu le apa hi anin len hlei ti na ani chumi omzia chu chen khata apa ain anu aliana chen khata anu ain apa alian thung ti na ani parasitic worms an ni a natna chalo tak an thlen thin ani elephantiasis natna thlen tu chu urchin ani a elephant ke te hi avung ul mai thin ani natna dang ascariasis thlen tu chu ascaris ani example te chu ascaris roundworm te urchin filarial worm te an ni Phylum Annelida Analas churing ti na nia aidos chu form ti na ani an taksa a hian ring angkha a om ani Annelida te hi annelids ti an ni bilaterally symmetrical an ni a trypoplastic an ni true body coelom an nei ani metamerically segmented ti an ni an taksa a khan ring angkha a chi pachanga among thleng khanin a om tluan chuak vek ani chu wang chuan segmented worms ti an ni alimentary canal hi a complete a annelid chen khata hianin anu le apa an oma chen khata ero chuanin nei kopte an om bok ani mun sang sanga mu an ni a chen kha chu fresh water kan ti lakes ponds streams rivers a ten oma chen kha chu tuifin riat marine water a te le khomwala te mu an ni example te chu nereis earthworm le leech te an ni Phylum Arthropoda Arthros chu jointed ti na ni a podos chu foot ti na ani tichuan arthropoda chu jointed foot ti na ani hemi hnuaia animals te chu arthropods ti an ni largest group of animals an ni a trypoplastic bilaterally symmetrical le segmented an ni open circulatory system an nei a chumi omzia chu blood vessels a khanin mihring te angin ti sen kha alwang mumal lo ani environment tenen in po thein an om ani an taksa hi head thorax abdomen te a chen an ni a head le thorax in zom hian cephalothorax ti an ni jointed legs an nei a locomotion atan te feeding or sensory purposes atan an hmang ani respiration hi gills te trachea te book lungs hmang te in an nei ani tin sex kha a separate ani examples te chu
prawns, butterflies, houseflies, spiders, scorpions, cockroach, centipedes, crabs, etc. te an ni. Phylum mollusca hemi hnuaia animal te hi mollusc ti an ni. Taksanem taknei ho kha an ni. Bilaterally symmetrical an ni a coelomic cavity kha tlem te an nei a segmentation hi langsar lo takin a om ani. Open circulatory system an nei a an taksa hi tension ni in anterior head an nei a ventral muscular foot locomotion atan an nei bok ani. An taksa hnung lampanga hian heart visceral mass an nei boka chumi chunga chuan an taksa zong kha a om ani. An taksa pumpui hi skin pan tak mai in thep thei mental in atuama chute tang chuan calcareous shell te kha an ron fer thlachin ani. Respiration hi gills tenidia mangin an nei a sex hi a separate bok ani. Example te chu pila, chiton, octopus te an ni. Phylum Echinodermata hemi hnuaia animal te chu echinoderm ti an ni a spine skinned animals an ni a free living an ni boka chuan an zawai hian marine animals an ni bok ani. Body cavity hi water vascular system danglam taka modify ani a chu chuan respiratory organs te locomotory organs tiu feet or podia te kha ati chevel thin ani. An body wall hi spiny hard calcareous calcium carbonate plates or ossicles in akua achunga hian endoskeleton achena chuan khong deuh te achena chuan koi the thei te a om bok ani. Sex kha a separate boka example te chu starfish, asterias te, sea cucumber te, echinas te an ni. Phylum Chordata hemi hnuaia animal te hi chordates ti an ni. String or cord or backbone nungzang ru an nei ani. Bilaterally symmetrical triploblastic coelomic segmented animals an ni a body tissues le organs te an nei ani. True vertebral column le internal skeleton te an nei ani. Andam hun chung engemaw stage lai taka khan anhnuaia pathum te hi an nei thin ani. Pakhat na notochord or vertebral column, pahni na dorsal hollow nerve cord, pathum na pairs gill pouches. Phylum Chordata te hi subphylum pahnia chenle an ni a chung te chu subphylum Protochordata le subphylum Vertebrata te an ni. Subphylum Protochordata heng ho hi nungzang ru backbone nei masaber te kha an ni a bilateral symmetrical triploblastic coelomic animals an ni. Andam hun chunga engemaw stage lai bera khanin body design thar notochord kha an nei thin ani. Hei hi nungzang ru kan ti kha ani a long flexible rod-like structure ani. Hei hian nervous tissue kha gut rila changin a chen sang ani. Invertebrates le vertebrates characteristics an nei kop ve a segment an nei lava an taksa hi proboscis, collar le trunk te a chen shan an ni. An zawai hian marine animals an ni ani. Example te chu Amphioxus, Ballonoglossus, Hartmannia te an ni. Subphylum Vertebrata. Subphylum Vertebrata hi
class panga tension le ani a chung te chu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves le Mammalia te anni heng te hi amal malin kan zir don ani pakhat na class Pisces heng te hi an zawa in aquatic animals anni a sangha fishes ti akan sha thau te hi anni tuya oxygen dissolve form mangin oxygen kha an lo la lut ve a an respiratory organs hi gills pangpar kan ti mai kha ani an taksa hi streamline ani a chumi omzia chu an lulam khami kha azui ani muscular tail an neya kha movement na atanan mang ani an taksa tuam tu hi scale phulip kan ti mai kha anni a cold blooded animals anni chumi omzia chu constant temperature anni lawani anom na hmun environment athu khanan temperature kha adang lam thei ti na ani chu tin lung hearts anneya chuta chuan pindam pahnih two chambers a omani ti chuan tui keu chi egg laying animals anni a chuti ang animals chu oviparous anti ani example te chu Scoliodon, dogfish anti te electric ray, stingray, seahorse etc te anni class amphibia hemi hnuaia animal te chu amphibian ti anni a heng amphibians te hi tuile khomwala khosa thei ve ve kha anni fresh water a chau mu anni fresh water kan ti hian tui thiang hlim ti na ani lawa science strong kama chuanin khomwala tui om lakes ponds streams rivers kan ti ho kha anni khanga khanin amphibians ho chu an cheng ani respiration hi a then chu gills mangten an tia a then chu lungs le skin mangten ani atin anom na hmun khomwa le tuya an om athu hianin heng an respiratory organ te hi anin man chawk ani egg laying animals anni a tin an lucy ra hianin beng ang deuh khang kha anni chu chu tim panam ani a chu chu an sense of hearing ani cold blooded animals anni a an heart a hian pindan pathum a omani three chambered heart annei te na ani chu tin an ke hi pendactyl limbs ani a two pairs amnei ani chuan chuta chuanin zung azung tang panga kha annei ve ti na ni chu ti chuan four limbs ke hmalampang le hind limbs ke hnung lampang annei bok ani ti chuan heng ho hi first four legged tetrapod land vertebrates ti a hriat anni example te chu frogs ranatigrina te toads te salamanders te anni class reptilia hemi hnuaia animal te chu reptiles ti anni cold blooded animals anni a then kha ti khomwal terrestrial a khosa anni a then kha chu tui aquatica khosa anni an taksa hi tuam tu scales anneya chu chuanin loss of water laka aveng ani an taksa te hi head neck trunk le tail tension anni a two pairs of pendactyl limbs anneya ama ero chu heng limbs te hi rule snakes a le liking then khat lizards khanga khanin a omlo ani atam zo khianin three chambered heart anneya mase crocodiles ero hi chuanin four chambered heart ani oviparous egg laying animals anni example te chu snakes turtles lizards sang ho kha chameleon le crocodiles te anni class aves hemi hnuaia mi te chu birds sawa kan ti ho kha anni a an taksa hi spindle or boat shaped long pian hmang anni a head neck trunk le tail ti a tension anni ru zang tak a chung kwa le boruak omna annei ani an hmui kha zoom tak anni a hemi a seile seilo ero chu an food habit an cho dana zir zelin ani an taksa hian tuam tu mul feathers anneya tin ke pahni anneya an ke hmalam te chu an thlawna atan thla atan modify anni warm blooded animals anni a chumi omzia chu constant temperature annei ti na ani chu four chambered heart annei bok ani chumi omzia chu an lung te chu pindan pali ti na ani example te chu sparrow te crow te pigeon te ostrich te anni class mammalia
hemi hnuaia animal te chu mammals ti an ni warm-blooded animals an ni a four-chambered heart an ni ani an heart a te chuan pindan pali om ti na ni chu mammary glands an ni a chumi chu an fa te hnute tuia an chawm na tur ani tin skin a khanin mul hair a awma tin sweat and oil glands te a awm bawka chu te tang chuan thlan te oil te a rawn chhuak thei ani an taksa kha head neck tang le tailin an then hranga tin movable eyelids an mit vun kha an ti che thei bawk ani two pairs open ductile limbs an neya chumi chu thil tina hrang atan modify ani mammals tamzok te hi fashing viviparous animals an ni a an mani ang kha an hring thin ani ama ero chu tlem te platypus te echidna te hi chuan tui an keu thin ani tin kangaroo te hianin fa song noi tak mai an hring thina an hma a ip te pau cha khan da in thatakin an lo thang lian ve thei thin ani example te chu whale dog rat bat gorilla man monkey te se tha te an ni kati zong kha tun tuma kan zir thei chu ani a kalome